خکلی عمل خکلی اخلاق با پخشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خکلی عمل خکلی اخلاق با پخشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی امی بلال موسیٰ پر او قربانے کالی دی زاک اللہ پا مونگا دا مہربانے کالی دی چیز مونکالی کی دا علم اسانے کڑی دی اس خوچ خواہ مخا حکمونا دا قرآن ازدا کی اس خوچ خواہ مخا حکمونا دا قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خکلی عمل خکلی اخلاق با پخشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی کا مدرسہ کی شوی داخل نو خپل عزت او گورا عزت خسا کے دازل چین سکون راحت او گورا خور دنیا کی خوشا لیلا کا جنات او گورا خبا پسما طریقہ دا جن گزران ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خکلی عمل خکلی اخلاق با پخشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خدای ټول سم کی چې د سارا غیبتو نانوي چې دا دروغو چوغلی دا عادتو نانوي هم معاشرہ کی مبزایا نفرتو نانوي کدا سشوی لا بجوندا مسلمان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خکلی عمل خکلی اخلاق با پخشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی خویان دو منت
در تا کوم چی سیاله ما کوي دا زت بازو پا گناهونو دا خوشاله ما کوي خویاندو منت در تا کوم چی دا سیاله ما کوي دا زت بازو پا گناهونو خوشاله ما کوي شیطان دشمن لا دا رسمونو دا ڈالے ما کوي رب رضا کے دشمنی باد شیطان ازدا کے مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی کلی عمل کلی اخلاق باپا خشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی لوی غیرتی اللہ بسنگ بے پردگی خواخوی پیشم یہ نہ دے خوخ پجول کی سادگی خواخوی دا زنانو خوا پپردا کی زندگی خواخوی دا زنانو خوا پپردا کی زندگی خواخوی دلتا بخواخا د مولا غا سبحان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی کلی عمل کلی اخلاق باپا خشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی وائی ذاکر کا طالبات حسنا پالوی کاپ بیعت سرا درب سوک نیک بندہ پالوی پا عقیدت و اطاعت کی چی پورا پالوی پا عقیدت و اطاعت کی چی پورا پالوی نو دا اللہ پا پیسلو با اطمینان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی کلی عمل کلی اخلاق باپا خشان ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی مدرسہ عائشہ للبنات کی چه قرآن ازدا کی بنات کی چه قرآن ازدا کی